Crkva Nikole, selo Bašmakovo, Kaluška oblast, Rusija. Visoki crkveni zvonik. Zvonik se sastoji od 3 nivoa. Donji sloj se završava na polovini visine stupova. Na gornjem spratu visilo je zvono. Stojim unutra, ispod zvonika. Na stropu od cigle nema otvora na vrhu. Nema ni stepenica. Ovo su vrata glavnog ulaza u crkvu. Kako se popeti na zvonik? Prema vjerskim pravilima potrebno je zvoniti nekoliko puta dnevno. Da, moraš se popeti kroz ovu rupu. Ali rupa je probijena u svodu od cigle. Vidite polomljene i polomljene cigle. Ne grade se tako. Ne izgleda kao stepenište predviđeno tokom izgradnje. Polomljene su i cigle u zidu. Postoji gvozdeni držač uboden u zid za rukovanje. Popeo sam se na krov crkvenog aneksa. Popeo sam se kroz probijenu rupu u svodu od cigle. Izgleda da je ova niša izbijena u zidu kako bi se osiguralo drveno stepenište. Evo na ovo mjesto. Očigledno nije urađeno po planu arhitekte. Sa krova sam ušao u drugi nivo zvonika. Ostaci stepeništa, drvena greda. Popeli smo se stepenicama. Kakav užasan nered u drvetu. Kao da je luda osoba to uradila. Ova željezna armatura zateže zidove zvonika, tako da se konstrukcija ne raspadne od pritiska luke. Drvene grede se ne mogu postavljati na željeznu armaturu. Ovo je strukturno netačno. Užasan domaći rad. A s polja ne izgleda lepo. Da bi zazvonila, osoba se popela kroz rupu probijenu u svodu. Tada je osoba ušla u drugi nivo. I popeo se više na kvrgave drvene stepenice. Hodao sam drhtavim drvenim podovima. I kretao se oko ove strašne strukture. Što nije bilo u planu arhitekta. Ovu drvenu noćnu moru kasnije su napravili nevješti graditelji. Postavlja se pitanje, zašto arhitekta nije projektovao normalno stepenište od cigle do zvona? Bilo je dovoljno cigli. Ima dovoljno prostora i za stepenice. Odgovor će vam se činiti iznenada. Kada je zvonik sagrađen, niko nije išao gore i zvonio. Ali onda se sve promijenilo.